Потребностька билген төсүстен тақсы тонна олробут. Атак бу Амурскай Забайкалье түгер 339 тонна заявкалан төлөн олробут. Онтан бу бүгүн бастыкы масаната галла 11 тонна 200 сүлбе киле галла. Онтан бу ото хуактар бу дигер жоннор бу дигер көрөммөт үлләттәти биттү сирге пока бимасынна. Ата от качествода көрдүк көчөй көрдүк. Бу тасетте кара көрдүк тагына ихен күйөк. Көчөй. Түрген камсаны болла. Улус өттүттен, республика өттүттен түрген хос камсаны болла. Манна каханда эрдейин кадарын өйдөбөт дедим. Ата онон Себастьян кинерге улхан мактал бутун тердебит. Быйыл от бимекке тон Кураннан төрөт опуслок еден олордок бу правительство бут республика бут жахалтата көмөлөһөн бу отту алды. Оны бу секретары жабыт. Ну бартын уюнулар дано мактал сагыбы сири жахалтатыгар бардыгар. Ну терәһин ник шуй терәһин терәйендер. Бен сикостыр оттуну курдук бут. Драгуларын бу дибияка бу оппут келле Забайкальская крайттан бие мактаны этибет быйыл от юммакка бу уталданга хадда Куран болду бягат билегат онда бу биге мактаны этибет улус жахалтатыган Алексей Васильевичка онна Степан Николаевичка устукады санаган мактаны этибет киндер бу оперативно Olsanlar, bedret yenler körönler, baratın beribekkeler, baratın tıkaştı, tondak, bahanendagı haccanlar, kepsetenler, operatifli ülünle oğlanlar bu bihigi optonumuz bu battaki reiskeller. Onu bebet bana nehliyek bitimiye bağlıgan Yuri Nikolayevska maktana bit, kinler imiye bana emiye baratın imiye cennur ispiyekti oksan, Türk'ün kapsanın oğraksan bu usukabıt ületigen, ispetsiligen, Mesnika Vasilyevичка мактанабын. Мен түргөн бата баса группа тәйен, бу баса группадан үзе бартын бахара олар күннәгәннән көдөрө олар. Информацияны олар күннәгәннән бери олар наһа шугай. Ондан бараларга мактал опут келле меха шугай. Үтүгүнен бияка бу бер туган нәһилегәр отобоктарга улуспут жахалтата бастаканан бу Куран жыллар турбаттаргар яха отого жаңа бастаканан Забайкальский крайттан бастакы рейс от келен бихе юридик умырого улахан мактал бутун нехилекпи жаалтатыгар усаха улус Степан Николаевичка, Алексей Васильевичка улахан барга мактал бутун тердебит.